98, 99, 100, 101. Hlabelani ingoma lensha kuSimakadze ngoba wente tintfo letinkhulu. Wancoba ngesandla sakhe sekudla nangengalo yakhe lengcwele. Simakadze uyente yatiwa insindziso yakhe. Kulunga kwakhe kwembulile emehlweni yebetive. Ukhumbulile umusa wakhe nekwetsembeka kwakhe kubaka Israyeli. Imikhawulo yonke yemhlaba iyibonile insindziso yaNkulunkulu. Hlokomani nidumise uNkulunkulu, nine bantfu bemhlaba. Mdumiseni ngengoma yekujabula, nihlabele ngekumdumisa. Hlabelani nidumise uNkulunkulu ngehabhu, hlabelani ngehabhu nangetiliphimbo. Shayani emacilongo nelivenge, hlokomani embi kwaSimakadze inkosi. Akubhodle lwandle nako konke lokukulo, akubhodle umhlaba nalabahlala kuwo. Imifula ishaye tandla ibetsele, tindzaba tihlabele kanye kanye ngenjabulo embi kwaSimakadze, ngobe uyeta kutakwehlulela umhlaba ngekulunga. Yebo, ehlulele tive ngebucotfo. Simakadze uyabusa, tive atitutumele. Uhleti eti kwemakherubi, umhlaba awututumele. Simakadze mkhulu eSiyoni, uphakeme ngetulu kwetive tonke. Atitumise tibabate libito lakho, ngobe lona likhulu, futsi liyesabeka, yena ungcwele. Simakadze nguwe lo simise kulunga kwenkosi letsandza kubusa ngekungakhetsi muntu. Nguwe lo wehlisela lokuhle kuJakobe, waletsa kulunga nebucotfo. Phakamisani Simakadze, Nkulunkulu wetfu, nikhuleke kuso senabelo setinyawo takhe, yena ungcwele. BoMosi kanye na-Aroni baba ngulabanye bebapristi bakhe. Samueli abe ngulomunye walabo bebabita libito lakhe. Bakhala kuSimakadze wabaphendula. Wakhuluma kubo asensikeni yelifu, bayigcina imiyalo yakhe kanye netimiso takhe labebanike tona. Yebo, Simakadze, Nkulunkulu wetfu, wabaphendula wena, waba nguNkulunkulu lotsetselelako kubo. Noko wabajezisa ngenxa yetono tabo. Phakamisani Simakadze, Nkulunkulu wetfu, mkhotsameni nimkhonde kule ndzaba yakhe lengcwele. Simakadze, Nkulunkulu wetfu, ungcwele. Ngiyakuhlabela kuwe Simakadze, ngibonge umusa wakho nebuhle bakho bekungakhetsi bala. Angicaphelisise kuhamba ngendlela yebucotfo. Uyawuze ufike nini kimi? Ngiyawuhamba ngimsulwa endlini yami. Ngingeke ngitimisele kwenta lokubi. Ngiyawuyenyanya imisebenti yalabahlubuka Nkulunkulu, futsi ngingeke ngihambisane nayo. Inhlitiyo lesigwegwe ayisuke kimi, ngingakwendi lokubi. Lowo lohleba makhelwane wakhe emasitseleni, mine ngiyawumcitsa. Lowo lonemehlo lachoshile nenhlitiyo leticabhako, angihambisani naye. Ngiyabanqinota labo labetsembeke kuNkulunkulu
kule live kuthi bangahlala nami. Lowo lohamba ngendlela yebucotho angaba yingcebu yami. Umuntu lonemacebo ngeke ngimvumele ahlale endlini yami. Wonke umuntu locala emanga ngeke ngimbeketelele. Kusa ngekusa ngiyawubabhubhisa ngibabulale bonke lababi eveni, kuze ngibacothule bonke lababi bangabikho ekhaya laSimakadze. Akuduyiswe uyise neNdodana noMoya Oyingcwele, njengoba bekunjalo ekuqaleni, senjalo nanyalo, iyoba njalo kude kube nini nanini. Lesekuqala Jeremiah 25 from verse 30 to 38. Jeremiah 25 30 to 38. Nyalo-ke profeta kubo onke lamavi lamelana nabo uthi, Simakadze uyawupavumula asetulu, livi lakhe uyawuliphakamisa asenzaweni yakhe lengcwele. Uyawupavumula ngemandla emelane nelive lakhe. Uyawumemeta njengalabahluta emagelebisi, amemete emelane nabo bonke labahlala emhlabeni. Sidumo siyawuhokoma sivakale nasemikhawulweni yemhlaba, ngobe Simakadze tive uyawudibeka emacala. Uyakwehlulela bonke bantu lababi abalalise phansi ngenkemba, kusho Simakadze. Naku-ke lokushiwo nguSimakadze longusomandla uthi, bukani inhlekelele yanza tive ngetive. Kukhuphuka isivunguvungu lesinemandla emikhawulweni yonke yemhlaba. Ngaleso sikhathi labo labayawube sebabulewe nguSimakadze bayawugcwala yonke indzawo, kusukela ngala kwemhlaba kuye ngale kwawo. Bangeke balilelwe futhi bangeke babuthwe noma bangcwatshwe, kodwa bayawufanana netibi letisakateke phansi emhlabathini. Khalani nilile ninebelusi, gicikani eluthulini ninebaholi bemhlambi, ngobe isikhathi sekuhlatshwa kwenu sesifikile. Niyakuwa niphihlike njengeludziwo loluhle, kude lapho belusi bayawubalekela khona, nebaholi phelo. Lalelani kukhala kwebelusi nekulila kwebaholi bemhlambi, ngobe Simakadze ubhidlita lidlelo labo. Tibaya tekuthula tiyawubhujiswa ngenxa yendlukutselo leyesabekako yaSimakadze. Njengelibhubesi umelusi uyawuphuma ashiye umume wakhe, live labo liyawusala likhala libhungane ngenxa yenkemba yemcinzeteli nangenxa yelulaka lolwesabekako lwaSimakadze. Siphela lapho isifundo sokuqala. Amen. Leso sibili laseRoma 10, sahluko 10, sela verse 14 kuya 21. Sela verse 14
Yeah, 21. Kodwa bangatibika njani kulowo labangakholwa nguye? Bangamkholwa njani labangazange sebeve ngaye? Bangeva njani nakude lobashumayelayo? Bangashumayela njani bangakathunywa? Njengobe kubhaliwe kutsi, maye tinhle tinyawo talabo labashumayela livangeli. Kodwa livangeli abalemukelanga bonke, ngobe Isaya utsi, ngubani lokholwe loko lakuve kitsi? Ngakho-ke kukholwa kuvela ekuveni, kuva kuvela ngekutsi kushunyayelwe ngaKristu. Kodwa ngiyabuta ngitsi, abakeva yini? Empeleni bevile, ngobe inkulumo yabo iphumele emhlabeni wonke, nemavi abo asafike emikhawulweni yonke yemhlaba. Sengiyabuta futsi ngitsi, ngabe Israyeli akevisisanga yini? Kwekucala Mose wamemetela livi laNkulunkulu lelitsi, ngiyawunenda nibe nesikhwele ngebantfu labangesiso sive. Ngiyawunithukutselisa ngesive lesilibele. Na Isaya waba nesibinzi nakamemetela livi laNkulunkulu atsi, ngatholwa ngulabo lababengangifuni, ngatibonakalisa kulabo lababengangiceli. Kodwa nga-Israyeli utsi, lonke lilanga ngelulela sitandla tami esiveni lesingalaleli nalesinengani. Siphela lapho isifundo sesibili. Amen. Kumuselikhona sebapostoli. Ngiyakholwa kuNkulunkulu uyise somandla, Umdali welizulu nemhlaba. Ngiyakholwa kuJesu Kristu, indodana yakhe eyodwa, iNkosi yethu. Wedama uMoya Ngcwele, wadalwa yintombi Mariya, wahlushwa kubusa Pontiyo Pilato, wabethelwa esiphambanweni, wafa wangcwatshwa, wehlela kulabafile. Ngelilanga lesithathu wabuye wavuka, wenyukela ezulwini, lapho wahleli khona ngesekunene seyise. Utawubuya ekwehlela abaphilayo nalabafile. Ngiyakholwa kuMoya Ngcwele, nasebandleni elingcwele likatolika, nasenhlanganweni yalabangcwele, kukuthethelelwa kwezono, kuvuka kwentimba, nekuphila kwanini nanini. Amen. Baba wethu losezulwini, angcweliswe ligama lakho, umbuso wakho awude, inzalo yakho ayiniwe emhlabeni njengasezulwini. Siphe namuhla ukudla kwethu kwamalanga onke, sitsetselele izono zethu, njengoba nathi sitsetselela labasonayo. Ungasingenisi ekulingweni, usisinzise kulokubi, ngoba umbuso ngokwakho, namandla nebukhosi, kude kube nini nanini. Amen. Nkosi, bonakalisa isawu sakho kithi. Usiphe kwakho lokusindisayo. Nkosi, bani nemusa eveni lakithi. Siphe ngethawu nasakala kuwe. Bambese ngekulunga abapristi bakho. Ithokozise izindleko takho lotikhethile. Nkosi, yenta kutsi tindlela takho tatiwe emhlabeni. Tive tonke tiwate manje isindisa kwakho. Baphe bantu bakho sibusiso sekuthula. Luthumo lwakho lwanze emhlabeni wonke.
Nkulunkulu hlambulula tinhliziyo tethu. Vuselela moya wakho longcwele kithi. Holy God and Lord of life, in Jesus Christ you redefine our living and our dying. Grant that by faith in him who suffered on the cross, we may triumph in the power of his resurrection through Jesus Christ our Lord, who lives, who is alive and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. Amen. Nkulunkulu samandla lophakathe, wena longinyanyi lutho lolwendiwe, wena lothethelela tono tabo bonke labatisolako, siphe tinhliziyo letinsha letitsabukile, kute kutsi tsine lesikhala ngalokufanele ngetono tetfu, sivume konakala kwetfu, sithole kuwe kukhululwa nekutsetselelwa lokuphelele. Wena Nkulunkulu loneshawu sonke, ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Nkulunkulu lokuvela kuwe kuthula longumthanzo wokumelana, kodwa wena kukuphila lokuphakathe, ukhonda wena kubusha impela. Sivikele thina abantu bakho labathobekile kulabayimbikisi basihlasela, kuthi thina lesisembela kuwe shingeshabe emandla etisa kithi ngemandla aJesu Kristu inkosi yethu. Nkulunkulu babelo makathe wasidala ngamandla akho, wasihlenga nangeluthando lwakho. Sihole usiqinise ngomoya wakho, kude sitinikele kukhonda wena. Sihambe ngelanga lanamuhla ngikuthanza wena nangekuthandzana ngaJesu Kristu inkosi yethu. Siyachubeka lapha na Jeremiya, uyasichubeka naye ngokwehlulela kwaNkulunkulu. Unkulunkulu utawehlulela bantu labangeva, labangalaleli, nje bazivile itono, labanika lwayini, kodwa nje basho bonke lathumela Jeremiya ukuthi ayomemedela khona ngale nhlekelele lelabehlele. Batshele bonke tonke letive kusukela eJerusalem, ngoGibhithe naboFaro, bonke makhosi nebaholi babusi bemhlaba, namhla ukusitshela nangebelusi betivu, bonke labo bantu labo yakholwa ukuthi ukhona uNkulunkulu lakaleka lulungiselele bona ngekungalaleli kwabo. Uthi nyalo-ke sala profita aprofite aqondise kulabo la profit bheke kubo, uthi simakathe uyawubhavumula asetulu elivi lakhe, uyawuliphakamisa emasenzaweni yakhe lengcwele. Njengoba lapha uthi sivumo siyawuhokoma sivakale nasemikhawulweni yemhlaba, sidimo salo kumemeta kulelo livi liphakemela Nkulunkulu. Uthi ngoba simakathe tive uyawutibeka emacala, uyakwehlulela bonke bantu lababi abalalise phansi ngenkemba, usho njalo simakathe. Nakuke lokushiwo ngusimakathe futhi uthi bukani la inhlekelele yanza tive ngetive, nenhlekelele lokujeziswa uyawenza uyachubeka ngetive letinengi tiyawujeziswa ngalendlela uNkulunkulu leka batisola ngato, ngalendlela tibekwa ngato emacala. Uthi ekugcineni kwaloko uthi uyawukhuphuka sivunguvungu lesinemandla emikhawulweni yonke yemhlaba. Kuyaba khona ungacishe ukuthi kuyaba khona lobhubhane
emhlabeni ngaleso sikhathi leso. Ukuthi-ke ngaleso sikhathi labo bayawube sebabulewe ngusimakadze, bayawugcwala yonke indzawo, bayihlekelele idumbi kube lucaca endzaweni letiningi. Ukuthi labantu bonke laba abayokhalelwa nekukhalelwa ngumuntu, futhi abayolilelwa nokulilelwa, abayawubuthwa nekubuthwa khona lapho. Bayawusola ukuthi idumbu tilele lapho tigecwe inkemba khona, futhi abayongcwatshwa nekungcwatshwa, bayawudliwa mhlambe tinyoni telizulu. Ukuthi bangeke balilelwe, ngeke babuthwe, futhi ngeke bangcwatshwe, kodwa bayawufanana netibi letisakateke phansi emhlabathini. Leso sikhathi leso uNkulunkulu ayawuphakamisa ulaka lwakhe lolukhulu. Uthi-ke lapha khalani nilile, ninebelusi, gicikani eluthulini, ninebaholi bemhlaba. Bakhala balile laba ngoba isikhathi sekuhlatshwa kwenu sesifikile. Bonke labantu kuyaprofita ukuthi abati ukuthi kutawendekani, tiyeda letinto tiyawufika kibo, tive njengoba kuthiwa ukuthi thuthuva luyawuhamba sive ngesive, nebelusi nebaholi bebantu noma bemabandla noma bani, bafundisi nabo bonke abantu labaholayo, nabo bayoba senkingeni le khulunywa ngayo la. Ukuthi ngoba isikhathi sekuhlatshwa kwenu sesifikile, niyakuwa niphihlike njengeludziwo loluhle. Kude lapho belusi bayawubalekela khona, nebaholi bemhlambi abayuba naso siphephelo. Lalelani-ke la kukhala kwebelusi nekulila kwebaholi bemhlambi, ngobe simakadze kubhidlita lidlelo labo. Tibaya tethula tiyawubhujiswa ngenxa yendukuthelo leya lesabeka kwesimakadze. Njalo lapha ukuthi kuyaba khona leso simo leso, yawuhlulelwa tive yawuhlulelwa ukuthela yaNkulunkulu ngemacala ato. Uyawutshelwa kodwa nakubekwa licala, uyatshelwa ukuthi wenteni. Umkhani ugwetshwa-ke, ugwetshelwa lokho. Awumane ugwetshwe nje, cale utshela ukucala ukuthi icala lakho liyini. Awugcina-ke enzaweni letiningi yawugcina kukhala libhungane. Akukhala libhungane nje ukuthi uyawugcina kunganamuntu lokhona lapho. Uyawova libhungane kuphela nawufika kuleyo ndzawo leyo. Paula nebaseRoma, siyachubeka la. Tolo lapha sivile ukuthi Paula uhlithiyo yakhe ebuhlungu, ukhalela kakhulu bakubo baka-Israyeli ukuthi basinziswe. Ngathi ukuthi ubona nilele enkulu nakangaka ubaka-Israyeli, kodwa-ke sivile ekhathini letiningi ukuthi babandlula abanjani, babambelela emthethweni, bangafiki, bangawuhlanganisi naJesu lapho ufanele ukuthi uphelele khona. Nanamhla uyabasinza ukuthi kubo konke lokhu tawendiwa, ngoba ukuthi lapha bashunyayelwe, batsheliwe nakulesita mhlawumbe sikubeka endlela lokubeka ngayo ukuthi kodwa bangatibika njani kulowo labangakholwa kuye. Ukuthi ungakhuluma yena uthandaze kumuntu lo ungakholwa kuye, longamati, longakholwa nana kuye, longazange sewuvenana ngaye. Yabona ngolaba bakithi labagcina bahambe bayothandaza kuba kubo lasebafa, basimbona ababadiwe lo nkulunkulu yakumankulu asimathi lo nkulunkulu wabo lo nkulunkulu. Kodwa-ke ngekushumayelwa bafanele ukuthi beve, bangavali indlebe ngoba ukuthi sebashunyayelwe, ngoba
nguloko ucala lapho indzaba ukuthi ushunyayelwe yini, bangamkholwa kanjani labangazange sebeve ngaye. Njalo lakubuta lokho Pawulo, bangeva njani nakude lobashumayelako, bangashumayela njani bangakathunywa. Bona labo labashumayelako abamane nje bathi beke embili, bayathunywa njengoba sathi ukuthi kwenteka kanjani empeleni nakuzwa uyagcotshwa. Ngiyavela labakulungisela ukufundiseni ukuthi bayabuka bayeva yini ukuthi kunelupito lolusitele, lupito uva ukuthi ubitiwe kulento lokuthi ufuna kuyawuyena. Awumane nje ukuthi uvuke ubhutse lo ubhutsile bese uthi ufuna kuba umfundisi, ufuna kuba yini, ufuna kuba yini. Kunelupito kumele lufanele ukuthi lutshengiseke ukuthi lukhona. Njengoba kubhaliwe ukuthi maye tinhle tinyawo talabo labashumayela livangeli, kodwa livangeli abalemukelanga bonke. Abalemukelanga bonke ngoba Isaya uthi Nkosi ubani lokholwe lokho lokuve kithi. Labangalimukelanga lonke ikakhulu khumbula bakubo baka-Israyeli. Labanye baliva labanye kodwa lesigungu sakhona njengesive, mhlambe bantu ngamunye lapha nalapha baliva nje basathi, kodwa nje lesigungu sakhona lesibaholi balo kwenteka ukuthi asilivanga kahle, alitfolanga iqiniso lonke abalitfolanga kude ukuthi baphenduke balalele ukuthi uNkulunkulu uthini, bamkholwe ngendlela lefanele ukuthi bakholwe ngayo njengoba kushunyayelwe. Uthi lapha naMosi wamemetela livi laNkulunkulu lelithi, ngiyawunenda nibe nesikhwele ngebantu labangesiso sive. Ngiyawunenda nibe nesikhwele ngebantu labangesiso sive, nithi nisive nini, sive lesikhethiwe, kodwa nigcine nihlulwa noma niholwa abantu labangesiso sive lesikhethiwe, bantu nje basemhlabeni. Uma mhlawumbe ucondise futhi ucondise kuwo emaJuda noma ka-Israyeli uthi ngiyawunithukuthelisa ngesive lesilibele, ngoba na ungadi lutho usilime, na ungakholwa usilime, na ungamati uNkulunkulu usilime, ngoba khona elwadle oluthiteni lowude lona. Uthi-ke uyabathukuthela, uyawubenda ukuthi babe nesikhwele bathi baba uNkulunkulu, kodwa babone bendlulwa bantu labangasibo labangamati uNkulunkulu noma labangasibo baNkulunkulu ngale ndlela bona lebamati ngayo, ngale ndlela lebamkhonda ngayo, nebantu labangakasoki nekusoka into letinjalo. Njengoba uyawubendisa babe nesikhwele ngaleyo ndlela leyo. Na Isaya waba nesibindi nakamemetela livi laNkulunkulu athi, ngatholwa ngulabo laba bengangifuni, laba bebafanele ukuthi bamfune abazange bamthole. Watholwa ngulabo laba bangamfuni, laba bangade emhlabeni ukuthi kwentekani, babantu nje basemhlabeni basehlane basedgangeni. Uthi lapha ngathi bonakalisa kulabo laba bengangiceli nekungicela. Nakasuka uhamba ayawushumayela live lelitsite afikisa livi laNkulunkulu nguloko mhlawumbe lokukhulunywa ngabo lapha. Kugcina ngekuthi kodwa nga-Israyeli uthi, lonke lilanga ngelulela tandla tami esiveni lesingalaleli nalesinenkani. Soloku unabo engqondweni enhlitiyweni yakhe baka-Israyeli ukuthi nje basho lapha ukuthi nabo basinziswe. Sidawuva ukuthi empeleni ukuthi abasinziswe nje batawusinziswa yini noma bayawuphelelaphi laba baka-Israyeli ngokuhamba kwesikhathi. Amen. Sibusiso neludumo nekubonga nekubabata lokudlula lesingakusho nalesingakuconza akube kwebuthathu lokungcwele lokudumisekayo yisene ndosana namawalo ongcwele ubathelwe tingilosi tonke nebantu bonke nabonke lokudaliwe kude kube nini nanini. UNkulunkulu somandla siyakubabata, ngosemisa wonke siyakukhonda, asiyakufanele wena, kepha kulunga kwakho kusenda kube sikudumise sikubonge
sikudumisela impilo losiphe yona. Ngiyatibusisa tonke lesitemukele etandleni takho. Ngiyatibonga konke sikubongela indodana yakho Jesu Kristu. Nemusa nelithemba losiphe lona ngekufa nekuvuka kwakhe. Siyakucela babe wethu ukuba usende singawukhohlwa umbuso wakho kithi. Yenda ukuthi sibonakalise kubonga kwethu. Singabongi ngemavi nje kodwa nangempilo yethu nyalona nini. Baba lozo zibini indodana yakho yethembisile kuthi nesithandazo igama layo ilawusiva yemukela imithandazo yethu. Usiphe lokho lokusifanele silade iqiniso lakho selapha emhlabeni nekuphelela kokuphila lokuphakathe empilweni letabo ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen.